أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين اللهم آمين. سالا سيمين حجرة روجا رجع جحون بن خزيمة بن مدرك عدل وقارا هاتن حجرا قاصدي خدي صلاوي خدي ليبن وها قوتن ها قاصدي خدي ام بونا مسلمان و اسلام دنامدا بلاو بويا هنا كان جهوالي خوا جمرا بشينا داكو مفيري دين بكن و خندنا قرآن و ريو ريبازن اسلامي بكن قاصدي خدي سلاوين خدي لبن افدا خوازوان بجيه آني و جي صحابيان شش و تي گوتن كو 10 كسن شش جوانا مهاجرن و 4 كسي جوانا جي انصارانن بوان رشاندن ام دي لسر قول ابن هشام كو دبجا 6 كسن سروي قول هاني امي بمشن مرسد بن ابا مرسد، خالد بن بكير، عاصم بن ثابت، خبيب بن عدي، وزيد بن دسنة بن معاوية، وعبد الله بن طارق. قاصدي خدي مرسد بن أبا مرسد خنوي وك سرك بوان شاند هرش الصحابة بكسن كو هاتبون بيوان را كتن ري حتى كو جهاشتن سر آوك بناوي رجع كو برب حجازي بيه دما كو جهاشتن سروي آوي جنشكا و خزيل ببختي بوان را كرن خدان هاو و ايرشيوان كرن صحابيان دست خو آويتن شوري خواكو شر و پفچونا وان بكن وی گاوه خزیلیان بناوی خود سون خوارن کو او ناخوازن وان بکجن دیتنه وان بسپیرن مشرکین قریشی جي صحابيان مرسد بن أبا مرسد، خالد بن بكير، وعاصم بن ثابت بشعران هالان دخه هلدان وها قوتن والله ام تجاري نسوزا مشركان قبول دكن ونجي هفهاتنك بمارداتين لسر في سوز و پیمانه بيين كو او دور پیش کرن و شر کرن و کتن شر و پفچونه حتا كو خاتن کشتنه خده بدنا عاصم جي مشركان بموزو موزقت كان پارست سلافتا بن سعد بن شهيد ده حرب احد ده كوركي خوا جدس دابو و لسر ويكي سون خاربو هكاكو بدست ويكوا دي دقوق سري عاصم ده عراق صور بخوا لو ماجي وان مشركين كو ببختي بصحابيان را كرن بو سسي جوان كشتن خواستن كو سري عاصم جيكن و بفروشن صلافتا بن سعد لي دماكو نزيكي بون موز و موزقات كان اريشي وان كرن و ري ندان كو خوا نزيكي بدنا جناب عاصم بكن لو ماجي دناف خدا گوتن ويگاوي بهلن ام دكارن سه بيوگرن و سري ويجيكن لي خداي پركرم ج دهمان شويده لهيك راكر و بسايا وي لهيه بدنا پاك يا جناب عاصم جبر وان دا آلي جناب عاصم دساغيا خدا بخدي رسون خواربو كو دي تجاري دست خوا ندا مشركين قريش و تا کشتنا خوجی لسر وی پیمانا خوا مابوم خودی جی وک مکافات و خلاتا که نهشت بکو دست مشرکان پشتی مرناوی بگهجا بداناویا پاک کشتنا ابن طارق و فروشتنا خبیب و ابن دسنه حكي زيد بن دسنه خبيب بن عدي و عبد الله بن طارق باوري بقوتنا مشركة آنين و خصباتن وان
مشرکان او بنده و هیسیر گرتن دوورا مشرکان او بندین ها دگل خو بنیتا فروشتناوان برن مکه او آنین نوالک لپاش مکه کو ناوی و زهرانه لوی دری با آوایکی عبدالله بن طارق خو وکر و راهشت شوری خو مشرکان او کفر باران کرن و او بکفران حتی شهید خستن کشتنه رحمه خدای لبه لزهران جی حتی گور کرن ایدی د دست وان ده تنه خبیب بن عدی و زید بن دسنه مابون و دگل وان خو گهاندن مکه لمکه هر دو جی فروتن مشرکین قریشی خبیب فروتن حجیر بن ابي ایهابه یه تمیمی وی کسی خبیب جبوکو دبر باوی خو عقبه بن حارس بن عامر بن نوفل ده بکجه و حیفا خو هرینه کری بو وفاداری حسکرن و پیگریدانا صحابیان بقاصد خوده و کشتنا ابن دسنه زید کره دسنه جعالی صفوان بن امیه و جبوکو حیفا باوی خو امیه بن خلف هلینه و دبروی ده بکجه کری بو صفوان جبو کشتنا زید بن دسنه کسکی بناوی نستاس دست نشان کر او جبو کشتنه جه حرم برن دورک لدرو مکه بناوی تأنیم جه قریشیان قفله کی کو ابی سفیان جی دناوان ده چون همان دوری دوی هنگامه ده ابی سفیان بر بزید و چو و تو بقدر خوده کی زید تو وی گاوی دخوازی کو دناو زار و زیچن خوده بونا وج devlata li situyê Muhammed xistana yani ew bikuştana bersiva Zeyd bersiveke dîrokî ye tarîxî ye wiha got wallahî ez naxwazim ku histiriyek jî dilingê Muhammed aleyhissalatu vesselam re li ciyê ku lê ye here wij devla wî ez di nav ehlê xwe de bim li ser vê helwesta merdane Ebî Sufyan wiha got min ji mirovan tu kes nedîtin ku bi qansî sehabiyên Muhammed yani hevalên Muhammed aleyhisselam ji Muhammed hez dikin bikaribin hez bikin piştî vê yekê nîstas ew kuşt rehma Xwedê lê be kuştina Xubeyb û axaftina wî lêheçî Xubeyb bin Adî ji Abdullah bin Ebî Nacih ji Muawiyete cariya Hüceyr bin Ebî İhabe dûvre ev xanima Müslüman dibe yan belkî wê gavê jî Müslüman bû bigot Xubeyb li mala min di destgirtkirî bû yani zindanî bû min rojekê lê nihêrî di destê wî de goşiyek tiriyê bi qansî serê mirovekî gir hebû û jê dixwar wallahî min heta wê rojê nedîtiye ku li ser wî erdê tiriyekî wisa hatibe xwarin û dîsa ji wê tê ragihandin dema ku amadekariya kuştina wî dikirin wî got ji min re hesinekî dikare hesinekî tûj be ji bo pê pirç û nenûkên xwe jêke bişîne da ku ji bo kuştinê xwe bi wî park bikim min da lawik û got bide wî mirovê di odê de wallahî çawa ku min da lawik û ew jê re bir ez gelekî tirsiyam ku ew jî li hember kuştina xwe wî zarokî bikuje yanî mêr bi mêr têk heve berhev dema ku wî zarokî hesin da destê wî jê re got dayîka te netirsiya ku ez tiştekî bînim serê te û dûvre hişt ku zarok vegere henda diya xwe İbn İshaq ji Asim ragihandiye dûvre ji bo çarmîxkirinê Xubeyb birin devereke ku jê re tenîm digotin
دماكو جهاشتن دبرا جبو كشتني كشت جبو كشتناوي هاتبو آماده كرن حاضر كرن جبو دركت نمش دستور جوان خست مشركان هشتن كو دركت نمش بكه پشتی کو دركت نمج اخوا قدان جو مشركان را والله هكا ونقوتانا جترسا كشتني وسادكه من دي نمج اخوا هيج دريشتر و بيتر بكرا تديروكا اسلامي دا جارا يكم جناب خبيب بريا كشتن اخوا دركت نمج كريه و او يكا هاني مينا عادتك لهندا مسلمان مايه دوبره دما او بچارميخي و گريدان و راكرن وها قوت يا ربي ما قوتن و پياما قاصدتا راگهاند تجي سبه وانا چه آني نسر ما جبو قاصده خوا رابگهينا و دوبرجي وان يكو يكو بمرينا و جهه جهه بكجا و يكي تنجي جوان نهيلا دماكو في دعا هاني كر حمو مشركان خوا دفورو آويتن عرده جبوك نفراوي لوان نقوما و دوفرا او كشتن رحمة خده ليبا لسر كشتنا وان صحابيين دلسوز قهرمان قوتنا كا قاصده خده نكربون دو و دوی ريدا ريا راگهاندنا دين اسلامي تعليم كرنا ويدا كو كتبون ري لإخانتا كا نقوتي و روب بون و يكو يكو خاطبون شهيد خستن دي مروفين منافق وهاب قوتنا دورا لپاشوان وان بلنگازين هاني نا دناو قوم خدمان و نجي كاريبون پیاما حوالي خوا يعني قصوان محمد عليه السلام رابگهينن خدای تعالی درباري وان ده وان گوتنين وان ده آيات دا خستن و يك جوانا جي او آياتا بيروزا بسم الله ومن الناس جمروفان من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله جبو بدس خستنا حزكرون ورزا خدای تعالی نفسا خود فروشه نفسا خود ده الهمبري وي دخوازكو بي ربي خوا راضي بك حزكرنا ربي خوا بدس خينا والله رؤوف بالعباد خدای تعالی دل زیزه دل برحم و کرمه لهمبری عبادین خو اوی کو پشتان خداوی و جبوناوی فداکاری دکن و جناب مروفان هنک هنه جبو رازی کرنا خوده نفسا خو فدا و گوری کرن خوده بعفد خوره گلکی دلوین و دل زیزه بله بداخستنا وان آیت هانه خدای هم منافقی و دروکاریا وان لناو چاوی وان دخینه هم جی مقام بلند یکو اهل سریا رجیع ایک و گهاشت بونه بما ددناس کرن یا گرینگ او بوکو گوتنا قاصد خدای نشکاندانا و چواکو هاتبو فرمان کرن بوی آوائی درکتانا ری وان او یکا هانه بیکی مانی بجیه آنی بون جبركو تايبتمنديا كسين باورمند ومؤمن اوكو دما حقي جمارة هاتا قوتن دبيجن ما بهيست وقه ليكر سمعنا وأطعنا حق دبهيزن وهاد بيجن ما بهيست حكيين نباورمندن يانجي منافقن و پاراوان دا آخرت دنينا دماكو قوتنا حق دبهيزن وهاد بيجن ما بهيست لقه لناكن خدای تعالی ما بك جيين كو قوتني قهداري دكا ولبي يا راخسرين دكا اللهم اهدنا الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين.